Trivunović. Kolarov. Otkako je Pavljučenko ušao u vezni red, gotovo da ga nema u igri. Lopta ka Marku Panteliću. Semšov. Pantelić. Aleksej Berezucki. Vasilij Berezucki. Pogrebnjak. Petrović. Trivunović. Petrović. Jovanović. Kolarov. Lopta ka Panteliću. Glušakov. Šiškin. Ponovo Glušakov. Krasić. Tomović. Jorgačević. Žirkov. Glušakov. Vrlo brzo aut sa istog mesta za reprezentaciju Srbije. Pantelić. Ne bi bilo dobro da se povredio Kuzmanović, koji je nezgodno doskočio. Čini se da će sve biti u redu. Pavljučenko. Biljaledinov. Glušakov. Namešta se na udarac Semšov. Zirjanov je izgubio loptu u duelu sa Kolarovim. Njemu prilazi Šiškin. Još jedan ozbiljan start ruskih igrača i novi prekršaj. Trivunović je ostavio loptu Kolarovu. Žirkov. Biljaledinov. Krasić. Tomović. Kuzmanović. Žirkov. Glušakov. Semšov. Rajković. Petrović nije uspeo. Semšov. Žirkov. Prilazi Krasić. Trivunović. Novi faul, Žirkovu je pobegla lopta. Petrović. Kuzmanović. Krasić. Start Pavljučenka. Biljaledinov. Pogrebnjak se izvukao na bok. Prošao pored klupskog druga Kuzmanovića. Lopta kod Biljaledinova. Lako su nekako stigli do pozicije za šut ruski reprezentativci. Prosek startne postave srpske reprezentacije je bio 25,5 godina. Daleko mlađi su bili od startne postave reprezentacije Rusije. Sada sa ulazkom Jovanovića i Trivunovića taj prosek je nešto viši, prilike 26,5 godina. S obzirom da su izašli 26-godišnji Ninković i 24-godišnji Tošić, a u igri su Trivunović koji ima 31 i Jovanović koji ima 30 godina. Oba igrača su promenila klubove u prethodnom prelaznom roku. Jovanović koji ima loptu vratio se u Belgiju, ali je otišao u Anderlecht, dok je Trivunović član azerbejdžanske Gavale. Jovanović. Trivunović. Kuzmanović. Bidić. Tomović. Kuzmanović. Lopta na Kolarova.
pripašće reprezentaciji Rusije. Ima nekih nagovešta i tvrdnji da Dik Advokat nije baš siguran u svoju poziciju. Ukoliko Rusija izgubi ovaj meč, pogotovo ako to bude ubedljiviji rezultat, mada po dosadašnjoj igri teško da će ovde pasti mnogo golova do kraja utakmice, Advokat bi trebalo da bude zabrinut za to, međutim ono što ga za sada drži, to je ta pozicija na tabeli u grupi i pogotovo će biti važan taj meč sa Makedonijom koji Rusi igraju 2. septembra. Trivunović. Lopta kod Vidića. Vidić je jedan od 80 srpskih igrača koji su igrali u ruskom prvenstvu i samo 3 države imaju više stranaca u ruskoj premijer ligi u istoriji ovog takmičenja. Belorusija, Brazil i Ukrajina. Korner je iznudio Jovanović, a lopti prilazi Zdravko Kuzmanović. Kombinuje sa Pantelićem. Uzeo je loptu Pogrebnjak. Kuzmanović je ostao na zemlji. Rusi idu u kontru. Levo je Bilja Ledinov. Jednu liniju iza njega Pavljučenko. Pavljučenko ulazi. Dobar udarac. Vode Rusi 1-0. Strelac Pogrebnjak. Pedeset treći minut, 1-0 za reprezentaciju Rusije. Ovaj kontranapad i počeo je Pogrebnjak, lopta je stigla do Pavljučenka. Udarac, ispala je lopta Jorgačeviću, natrčao Pogrebnjak. 1-0 za reprezentaciju Rusije. Pogrebnjak daje 8. gol u karijeri za reprezentaciju Rusije i 2. u karijeri protiv Srbije. Rajković. Vidić. Tomović. Kuzmanović. Trivunović. Kolarov. Jovanović. Lopta pripada Rusiji. Sada u nastavku, osim svih tih ispita za koje služi ova utakmica, ovo će na neki način biti test karaktera srpske reprezentacije. Bilja Ledinov, Pavljučenko, Pogrebnjak, Jorgačević. Lopta kod Krasića. Faul Glušakova. Krasić za sada nije često dobijao loptu u prostor. Dakle, stalno je i često morao da se okreće po nju. Trivunović, Pantelić, Kuzmanović, Tomović, Krasić, Kuzmanović,
Aleksej Berezucki, Biljaledinov, Petrović. Kolarov levo slobodan, Petrović. Lopta do Krasića, dva srpska igrača u kaznenom prostoru. Lopta stiže do Kolarova. Korner je ono čime će morati da se zadovolje srpski igrači posle ovog napada. Kuzmanović ubacuje loptu. Vasilij Berezucki. Semšov. Kolarov, pa, prostite, Tomović, pa Trivunović. Rajković. Kuzmanović i Kolarov. Trivunović. Krasić. Udvajaju ga. Ponavlja se način na koji reaguje Krasić u ovakvim situacijama. To je sada već postalo vrlo često. Petrović. Pantelić. Vidić. Slobodan Jovanović, lopta na bok Rajkoviću. Jovanović. Tomović. Petrović. Pantelić. Trivunović, vrlo lepo je uočio i proigrao Kolarova. Kolarov. Odbija mu se lopta na desnu nogu, još jedan udarac ka golu, ponovo daleko od mete. Žuti karton Krasiću zbog simuliranja u prethodnoj akciji kada je imao loptu. Ovo je pogodak ruske reprezentacije u 53. minutu. Pavljučenko u ovom kontranapadu šutira u okvir gola, lopta je ispala Jurgačeviću na odbitak, naletao je Pogrebnjak. Evo zbog čega žuti karton. Krasić je bio suspendovan na 3 utakmice prošle sezone zbog simuliranja u italijanskom prvenstvu. Istina, tada je iznudio penal zbog takvog načina igre. Kolarov, lopta ka Jovanoviću. Pantelić. Probao je Jovanović, ipak je uzeo loptu Šiškinu. Jovanović. Krasić. Udarac, brani Akinfejev. Prvi put na utakmici šutirali smo u okvir gola. Akinfejev ima problema sa Pantelićem. Prekršaj. Jovanović je proigrao Krasića. Žirkov loše procenio let lopte. Akinfejev sjajno reagovao posle ovog udarca Miloša Krasića. Nekada saigrači u ekipi CSKA iz Moskve. U poluvremenu Krasić je uzeo za uspomenu rukavice Igora Akinfejeva. Vidić. Glušakov. Lopta pripada Rusima. Ponovo Glušakov. Semšov. Glušakov. Pavljučenko. Prekršaj Vidića koji je bio svestan toga i pre nego što je sudija prekinuo igru. Loptu namešta Pogrebnjak, tu je i Pavljučenko. Ne igramo tako dobro kao u prvom poluvremenu. 15 minuta prošlo je u ovom delu utakmice.
ta igra u prethodnom delu meča delovala je daleko tečnije, daleko bolje. Pavljučenko će izgleda šutirati. Dosta vremena, potrebno je Hateganu da namesti živi zid. Rusija nije dala gol na 3 od prethodne 4 utakmice. A u svojoj kvalifikacionoj grupi dali su 9 pogodaka na 6 mečeva. Petrović sprema novu zamenu. Koliko mogu da vidim, Boško Janković će u igru. Žirkov, Pogrebnjak, Biljaledinov, Glušakov, pa potom Vasilij Berezutski, Biljaledinov, Pogrebnjak, Rajković, Žirkov. Lopta se odbija od Kuzmanovića. Još jedan udarac iz ugla za reprezentaciju Rusije. Dvostruka promena u srpskoj reprezentaciji. Miljaš i Boško Janković će u igru. Izgleda da će sačekati da se izvede korner. Žirkov. Na prvoj stativi bio je Trivunović, Krasić. Dobar potez Glušakova. Lopta je kod Zirjanova. Semšov. Desno je Pogrebnjak, ispred njega Kolarov. Odbija se lopta od Kolarova. Nije izašla van terena, pokupio je Šiškin. Glušakov. Napred se ubacuje Zirjanov, Glušakov se odlučuje da pošalje loptu Šiškinu. Rusi imaju igru u ovom delu utakmice, imaju više loptu u nogama, nametnuli su se, mada pomalo deluje kao i da se reprezentacija Srbije povukla. Dobar start, Rajković. Semšov, Šiškin. Lopta je pogodila Kolarova. Još jedan korner. Izgleda da će sačekati da se izvede i ovaj prekid. Janković i Miljaš. Rusija vodi od 53. minuta pogodkom Pavela Pogrebnjaka. I ovaj korner izvešće Žirkov. Izuzimajući Pantelića, svi srpski igrači tu oko kaznenog prostora ili u njemu. Žirkova su gađali kutijom cigareta, ako se ne varam. Jorgačević. Krasić. Aleksej Berezutski je poslao loptu pred gol srpske reprezentacije, tamo je Jorgačević. Kolarov. Kuzmanović. Ponovo Kolarov. Vidić. Nekako se u našoj igri ne vidi dovoljna agresivnost i odlučnost da se napadne, da se stigne do gola. Trivunović.
Glušakov, Pogrebnjak, Aleksej pa Vasilij Berezutski. Glušakov. Žirkov, Aleksej Berezutski. Pogrebnjak. Lepo se ubacio Semšov. Pavljučenko. Na drugoj strani dva ruska igrača, ispred njih Rajković. Glušakov. Semšov. Šiškin. Berezutski. Zirjanov. Šiškin. Vidić. Tomović. Žirkov. Kakva promena u igri srpske reprezentacije, pogotovo u ovih 10 minuta. Deluju neubedljivo, deluju bledo. Možda će se nešto promeniti ulaskom dva nova fudbalera. Teren napušta Miloš Krasić. Umesto njega u igru ulazi Boško Janković, njegova prva utakmica u reprezentaciji od marta prošle godine i susreta sa Alžirom, kada je odigrao oko 25 minuta, a Petrović ustupa mesto Nenadu Milijašu. Formacijski to ne bi trebalo da utiče na igru reprezentacije. Još jedna promena u reprezentaciji Rusije. Žirkov izlazi iz igre, umesto njega